Tako kot pretekla leta je tudi letos na Viru potekal tradicionalni pustni karneval, ki se ga je udeležilo veliko mask in kostumov iz bližnje in daljne okolice. Pa si poglejmo, kaj smo videli letos. Zelo dobro varno službo, bodo upravlja. Varno službo, zelo to želim. Moram povedati, da je to res enkratna služba, enkratno, tako da smo igrali, da zato konca odbira komende Podgorja Hudega, predstavljajo pa novo vrsto in se spremenjeni počitni videli komendni Podgorju na Hudem in seveda na Viru. Gomari Hrvatija. No, da rečem, tule spodaj bilo mi je všeč, rdeče na vrhu pa ne. Ja, Božano. Ali Božano. Predstaviti verjamete upravljite, greka teknamo vodico. Nekoliko vodi teknamo vodico. Evo še napraviti za Lepila ti šelta. Je pa porum. Ja, pravijo. Stavite segrivanje sebe. Predčastiti vas dodaj sebe, da je bil prav nekaj s kimi. Malo na brojko i broj, da vidimo ako nešto da. Znate sve, Viko, znate sve, Znam sve. ovo mu pomagam uvek. Viko,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kako bi rekli, to crtamo. Omladinci moji, kako živite? Doveo sam nešto pionira. Svi bi bili sad pioniri na meni.